de be ya nkofo be gi wo modi say na Yankopon won so nipa so won ko hye nkom abato na abato so ye hye ho nkom wo le Bible say Samuel no na hye nkom say Yankopon be yi Saul Israel no no hye nkom wa hye nkom ya me no an ye na de no si ni Samuel David Yankopon won yi ni si ho ne ba o si ohu ye no se ne ba ye den eni ade e no si Aquaba eba too much GH every day so meeting Edina ama obusana edu brena and sama yakoba ewo omanyi emuno mede ebe sumo ewo fide so neniti jibre neti emu ensem Prophet Nigel Gazy wa chese woye osofo a ne boarding atese en social aquaba etia niniano still now that's where gina do gina a ne juma die se odifo no onyan mu ento what say that's why dey ye eba abontin ebusafon afei dey what the fofo kra pomno chao eda beto abontin say Ghana ha say ye hu mistake Ghana for no dey enti ye boy hu muso ye mistake eto aba edema ye mampeni Nana Addo Dankwa Ekufu Addo biem mani bedi so form of nana ye Canada ene ne yenye ready say 1983 or how esi ewo oman Ghana mu no na ebibiem esa eba beto Ghana for na ebiem no so osa de si so say Ghana ha say si epe mampeni ane ye forget say Nyankopon a obo ni wiase a ototo nyamania ewo wiase no wonumpo wa reject ye mampeni Nana Akufo Addo na nye ye nipa ene ye bepe no nebuza form mami entwa me ho embra na me ba me de enchiremu eka ho no ebesomo a man of a stature will make such inconsistent statement with scripture because it's not biblical. What the most respected Reverend Frank Paul Manso said, it's not biblical, and we go by the standard of the Word of God. You understand? The Bible says that by the hand of a prophet, Israel was brought out of Egypt. Hosea chapter 12 verse 13. So prophetism as it was yesterday, today will forever be. The Word of God itself is prophetic. Revelation 19 verse 10, he said that, but the testimony of Jesus is a word of prophecy. So if any man of God condemns prophecy and prophetic, we'll forgive him. But for me, I want to be consistent with scripture. Prophetic, I'm a prophet, I say and it comes to pass. So that is it. But I'm telling the nation that the Lord said if we make a mistake and vote for Nana Akufo Addo, we'll go back to 1983. And regardless of the, forget about your biasness, let's check the track record. Who is a prophet? According to the scripture, a prophet, the one that says and it comes to pass. 4 or 5 years ago, I said that Ghana have a running mate that is a female, and it has come to pass. I said just yesterday, Joe Biden has picked a woman that is a female. I said America also picked a woman that is a female. It has come to pass. And the Lord is telling me that the nation Ghana should bring back John Dramani Kwame Mahama because he's not done with him. God told me that the referendum, they were almost close. 99%, everything was said at the referendum. But I came out to say the Lord said the referendum will not come on. 4 years ago, I was inspired to say that the EC will bring a new voter register. Has it come to pass? It came to pass. So if you're a believer, some of you vote because you want to hear the voice of God. I'm a voice of God. The Lord is telling me that we should not vote. Indeed, the Lord told me that he has rejected Nana Akufo Addo. He has rejected Nana Akufo Addo. So let's vote for Kwame Dramani. So through him, God will do what he wants to do for Ghana. But if we make a mistake, the Lord told me that we'll go back to 1983. And I believe that as you are listening or writing or reading, you don't want to go back to 1983. So let's bring back the NDC. Oh no, I mean, who is fake? I mean, we forgive them. Those who say fake and those they don't know. So, Mama Juliet Ventures. Mama Juliet akodare ewo kitchen in chense machines ye ejuma kitchen oven cookers blenders de keka ho bia no de wo friend na wodi wo ejuma na ne pon so da form o ebusa for enu wan pon ne pon kra de ukokrom kra unya nsa Mama Juliet de offer no wholesale nti or the wholesale prices and quantity penetra kwan ewo Abekala Pass na fa ne number no ne frɛ no ebie mu so no niche roofing so eboyechi edom niche roofing se no mo din no esiti ne saa so no modjuma eho ete efa wo bo wo dan so amankofo ahwew akasa mpa abobra waye de obetimi aye se obi abobra de a ene ne wa frɛ niche roofing for no bo dan so e de ma wo mo ceilings de eche
no ankasa ro no nso to no aro no nya afi na every 20 years bia na be paint that be muro chia se na tie na sa na te da afibọ enu ti penny roofing for chira kwan na ebie mo so no Winners Aluminium Limited so ya say Winners Aluminium Limited o ma kodare ewo eye slide doors windows glass there no be na make one sem no say wa sorry bi na wo pese on fa glass doors ni slide windows ni bi enko hono mo dia na wa bomodia afrom efie na edwuma mu so wo mo yes edwuma no ma be bia be from akobia mema wo neat work kra enu ti fe Winners Aluminium Limited no be di wa aluminium rex we edwuma enfa emmamo me guest and a day Apostle Godwin Ajiman Pempe as a for damn no the Bible Church of God 7 days I war Kaswa Tuba Junction Apostle Moakwaba Yami Ankasa Mama. I want to say, Yami Abdome who ye Apostle Winsway. oh, Uncle Paul only Christian. Una Muslim Pabo come. Oh, I say Apostle, wait ye for number to Jani and Concommon to Sound. Bacho. Yo, Bamchoti from number near Apostle and my Prempe Godwin. 0544 262614 0544 262614 and 02070200011 020702011 no them be am here wait nkuta na we say first send wa kan be pepe hu here na wa fa number no Apostle Prophet Najigezi abranti a we odifo atese na say ne din agia Ghana ni aboso bibia be fi bia ndin wo bi ne papa mu ne poni mu ne din ewo wo na odifo yi de ekopani no still na otum say ejuma e hye ne nsa so we odifo no no na ni kire mu awoye wasa de die fofo aba ponten say nyame aka kire ne say ye man peni oteso Yankopon ne kachire. Yankopon ne kachire mu. Okay. Say your man peni a wote so wa rejecting. Oyi na to nche kra. Say na oyi so esi nche kofa David. Sa so na wapono. Enti say Ghana for ye mistake. Ni esa to about the man biem so medi man peni for the next 4 years ni biem a. And ye ni ehwe nim say na 1983 ekom ni abebese Eko Ghana force no go for dodo na wuye omo so mo japade wo mtonton dididi eniano se ya hwe ni ye ni esa to aba de man biem saa asem no ebese si Ghana man mu we osofo oso ya apostle we nim kakra unim nyame asem asem wo de beto apontin die pa na wo ka fa wo yo usu a di kan nyame hira mo da senso ani adwuma efu nyina amen na iwade mpagamo amen nkoso so ntinte amen Yankopon so bi onfa mo amen dan kwan wade ntwiru mu bi obuku amen aso ani ahwefo ne tiefo mo nyine me ma ne asafo ni nyina suma mo ai usua me adinfo ayaba Ghana hadisa mo mi hunu dia ho mo pa kire Onyankopon ono nim ne awo ye so we are no ahye nkom party we be wi we are no ahye nkom party we be ni party A party B party C enso nye ne aba ko be den ebe wi na o ka bibi se Yankopon ne ka kire no ne se ko ba ne se na na do wi ni a na mahama Yusua na onyame na o ka kire no ne sa nyame no ofihene na ye die nyame be ya because you make us say God never makes a mistake ono no ka ebem o se gina o Onyankopon ye friend o se ade yo ene ono kwarefo enti se obie na no e ka asem se party B ene be wini a bibie no betumasi kwan so yami kasa eno ano no wo di ase na Daniel no ye ko Bible no mu a Daniel chapter 4
verse 32 emna Nebuchadnezzar ye bone oya ahontan homaso ye Nyankopɔn de jeti no ka kire wo o ka kire se me pam wo firi nipa mu obadane abo akotena wirem na mrenson atwa utiriso ezobonya 7 years o wirem wo na me Nyankopɔn me ya kire wo se me na me di onipa ahini anyina so tumi na me de ma obiara me ye de me pe na apostle ka ko stadium so na me kan ko si se onyame ne si hene wonu otu hene no obi nkom se wo ka se Nyankopɔn na aka kire na me apostle adima prempe me challenge no so oboa no pa omra mi miti ye de bible na ye adwuma na ye nipa tirim asem nipa sire mu obobo no aka de opese we a prophet ti say ani ye betie no ye bible aka no ani ye gina so na ye de adwuma so ti ase endi de wo ka no enya no kore Nyankopɔn ka he nkire no na nyame si nka ayi na na do belusu no o si Ghana for say Ghana for say ye mistake nyame che no ye mistake ne kotoma na na do a ekom kese ne be den ba Ghana na Nyankopɔn hyen ebie na no kana semo a wa ka semo no be ni nipa ko ye mistake ena bi ni Nyankopɔn se na wiase etikura no ebi kura gensi Nyankopɔn na no kore ebi nyiri ni no kore ebi nso every kan de pe obi se Bible kura enye Nyankopɔn no masem so ho ndi say ni ba we so no de oni pada se ni bedi ebe kan obedi akire ena obedi akire e de aye adwuma say yisu wadere oh wenu nyina no omo kan de apefem so ho na Nyankopɔn kanene no osra nipa enwo wo so wo no osu hene wo no otu hene Daniel 2 verse 20 to 21 ena Daniel 4 no say wo no di nipa hene anyina so tumi na ono no de ma obiara opɛ so ti ase and the first no de enwo asuma nipa odifo obi no de akosi o de akogu na pampam no asra no sam Holy Spirit no kwan no fa so de medipa no enti enwo eno de suma Samuel so ti ase First Samuel chapter 16 1 to 15 ho ena osmo so onko wo yi Israel hen no sorry de wapono wo di ase fa me ni o mind to abawo se no kra bo ka chi odifo o ka chi odifo Samuel se waposo na so yi ohene fofo bibi nti onko sra me mo sa na sitie wo okay ebi sa ena na tie kan no ebi Samuel so koi ofre ayi ni mani nyina no mu ye 8 but na ba ko ni ho edi 8 ni betrans ye no ena oye se mrantie no ba no di odi kan no e be na bi na da pani no do start odi kan ye wo ba no no fi se the way I was sitting no e de Nyankopɔn no be yi ni se je na ni mo nyam wo ye be ma mu edi no ko de ngunu guru tiri na pampam e ho ni Nyankopɔn kasa no se Samuel when one mistake the nipa no be say no me mpe no the nipa hwe de etua aniwa na wo wurade de me wurade de me hwe akoma mu ana apostle mpacho me ba mamimro mu kakra na meti wasi ya Nyankopɔn betimi akasa che nipa na nso Nyankopɔn kasa wi a enu anu no nipa ntimi nya mistake e ma nyame asem no e san ne chibi dabi sa na wo pa che Nyankopɔn enye mistake da okay no onye mistake nso da onye bi da okay the obey bia e correct na sem nyina e correct e hote eti obi ntimi emmo Nyankopɔn san to ntwene enka kire ne se de be na wawurade wo yi ebi ni wosa endi wo kan so won no second one third one kosi 7 ni na so Nyankopɔn so won pa obia ono tuna suma ne se won ko sa be ma no ye fe ne Jesse ni fie e Bethlehem na ne manu ho na emu ba ko no wayi no edi asi Israel so yin eno buza ba ne se na na de wo kan de wa ye okay e ma nkora no mo nyina ni eno se o da bia ka ba mu an boy no wo wura mi se won hwe nwira ni bilichi ni anantwie no so ma me no se ne sa de asoma no yen ko friend yen soma me yen ko friend mra de e bia me de mi de wura de ba ni o so me ko friend de di David drew her one chance kura eno wura de say yes onu nie Samuel
ngunu na pambem eno odi gu na pamba woni nuanu nyina anim eno hon konkon start here den e share djuma so tete no na nyame sira nipa enwo no de na si bibi so wo dia se edru ba bi no Christ time no onye ne sabio Israel mu kwa no up to date democracy na yeduma ye to aba e wo Israel mu first so Israel mu ni en to aba no nyame yi ni direct ono appoint nipa no ene nyame no engata emponti obi so o medi Israel so hene wo de nam abatuo mu no wo de o my sign ene hweso bi e wo New Testament Acts chapter 1 mama kin kan chiro okay uti me tie pa Acts chapter 1 verse 13 me tie me asem verse 23 to 26 Acts chapter 1 23 to 26 okay na Samuel and Judas was sent home comfort. To no matter 11. Ba kon kan Yesu Kristo so ba asase so. Ono na yi wom. So we yi ba kon bra. Matthew, Peter, Jasa unugo. Bra be di mechi memo yi payifo. So we yi wom nyina abato bi amem. Okay. Na owu ya osor ko ne papa ho. Okay. Na Judas eyi nu firi mu tese o ko hye no akonfu wi no. Na so nyankopo ohia 12. It is also the back of Kahon. Yango and Chusu back said, "Oh, to know." Say not to tell them who go be a bump on over, you know. There be and a sham bonus wrong, and you more pet, say Peter, or your penny and go down and go no back or ye back of Uncle. The young bone or far a song, every ye back who come on near. Well, a chair about oh, yes, okay. In the 10 year. Who's one so dear? Okay. Na odi mienu no begina ho Joseph our friend Barsaba a wotun din Josto ani Matthias Samuel mema mienu do begina ho okay na wo bom panye se wo awurade a wonim nipa nyina komam kyereye emienu mu ba ko a wankasa wayi no so onfa osumi ani asofu djuma a Judas efiri mu tere ho ekọ onuara ne tena bienu na wotwen wo muso ntonto wotwen ntonto na ntonto no ebo Matthias na okan no kan asomafo bi mi no on se aye opin wa ha on se nyame obetuma yi nipa straight but wanya ne sa eno osomai ayi wo so mo ento aba enti abato no mbeto no obia woni a ope no wodi ase ena wa ma Peter ana hweabo no o ma ya mu nyina yi ba ko se wuwe Matthias ne bedi so ana Barsaba ne bedi so na emom bra be ka adwumadie no o se o ma mu twintonto that is vote enti o mu ya 11 no o mu vote a dey a ba ko na be yin because ba ko nya 6 ba ko nya 5 majority na dey afa until the majority no e be kire no ene e be fa aka ho and omo be to aban ene omo bo mpaye ti o mpaye mbo e won asem nyina omo ka kire Yakobon ne se wo Yakobon a oni ni pa nyina akomo enti Matthias ne Barsaba no sangbofo mienu kire yen de wo yi no ene omo bo mpaye say ene omo wi mpaye na omo twintonto no okay omo to aba no okay enti omo to aba no wi no ena ntonto no e bo hwan Matthias ono nya majority of the vote na chese Yakobon kra na dan o makoma no madwema ne otoma se ko e baba to yi ohene ana pani obi aksi pani bi samre eno no oye okay enti efiri samre no e ba e be sine no wo se democracy asese sa e de ba biduru ne ya chese wiase nya se democracy e na ye adwuma enti ono so akase mi na mi di nipa hini ye nyina so de tumi na me de ma obi ara me pe na koyo baba so ayi de ono Yakobon pe no eno wa kire wo no enti se gan na ha ye be to aba to hu enti aba to ye be to December 7 no de o se gan na ko ye ne se ye be bom paye ya sem tiawa okay ewura na paye tintin bia ewura din krofo emi enu mi ban se Mahama ne na nado
ene e beto om so aba so on yam kire no ana so mu ye num om ye nan yo ye kire nipa num no ana nan no presidential aspirants no kire de wo Nyankopon wa ye de wo yi no e de obo mpaye no ye wi a obi ankoto na ba e de to aba na majority no de obonya majority na je se Nyankopon wonu wo yi no e di se odifo obi begina o kaso wa ko Nyankopon enu Nyankopon se na na do wonya me ne nya adwene enya no kore se ayi de wo kan ewom nana obe apostle wasimpa okay man kan say Matthias ne Joseph ba ko ne yede ne gina wo kampo no ye Matthias enya say Nyankopon po Joseph ni enya say o po no say on pen but the like the obeboa 12 no obeboa kan ma bom no obeboa no yi ni nti enya so no time Joseph nti no afa no on time obi a okay say we no ya odifo na digezi party say Nyankopon apo oh when the make say wapo ye yan say president na Akufo-Addo wapo no enti me say oh pono no ojina o say asem wenya edi ya wenya o na say bra ami wo na say mi social media mi say odifo bi ase hwan wo say wakọ heaven aba wakọ Nyankopon oba ama Nyankopon aka kire ni say president Akufo-Addo say na Mahamu ena ebelusu wakọ heaven aba ona say heaven the daughter ko ye bishop dan obi ni nti maybe obey ono anu aba heaven na cross artist no countries no hene dodo say no wakọ wo ko heaven hoko be dey dia some no tia ni say na je gezi no de o keka no nya no kure say ayi pastors no ayi prophets no any asofo ni ebibo bebire obi anu the party o e the party no person bi a e ba dia donu so enu wa bon trim apostle na e pete say ehu no de shega na fo because of 1983 e come no be sa ba biem obi aso no ope come e de wa pa na sem enkotra ne be bi na nya no kure Nyankopon ma come ne yesa e come e be di ni pa na ya so twen akese ya ne covid-19 no ene ye nyina ya obone enya ayi nya ta di po no na ayi Canada Japan so o wi ma be bi no ana on kan me ba cho e ono obi a wo de ma deta wo boni papu ejini sika se ya no kure Canada Japan as suppose eni se ya no kure se obi edi ho adanse kuru mu a wo right so de kokko enu kure no be jina ho no be yi ano won tumi van ko be ga so ye odi fu nti won van ko fine but wonu uko Nyankopon ni nyame akasa asem yo akere wo no obi a oni bible obi a oni nyame asem no ena we ya waka no be di edi se eye no kore oboa obese party ba ko no ye dey eba obese party ba ko no ba na mami mi sasa ku ayi adoa ayi enama usua unim ayi Nyankopon efiri tete no ene no se ni pa ho se de ma kire wo yes I see abato ani efa enyi opani obedi yaso okay se Nyankopon ena asuma ko ka abeka sa asem ya kire ne eni Nyankopon na oman mu nipa ewo mu odo bi sin bia na ono bi sin bio na dia waye ni se obi a wo mre so a so nu wayi ofiri ono de foforo aba ye ni beto aba no but Nyankopon ni choose but this is wo wi ase no sika wo wi ase no nyame ne boy wo di ase ena ono na cheska won he hu sika wo wi ase nyina ye ne dia ena ono na eche ena ono so na se mi na mbo sikani mi na mbo hiani Deuteronomy chapter 15 7 to 11 wo kin kawa wo say Israel wo bibi wo musem no bia wo nsem ma wo nu hiani na enye de o hiani empower sase so enti na msi bia wo nsem ma no so ati ate ade de nyame abo obi sika no ma obi si hia wo hu yam chen enti akonye na wo ho no Nyankopon ene de nipa si so enti wo ntimi nka se we ne bedi akonya no
me mom paye near yam cancer yammy yammy you power pen on my edia to abani we are do majority no don't one ever try agreement what you didn't miss one is in your mobile hiding you know Apostle we the member mu kakra ye ensem credit chat on no esi Ghana ha di form ni en mo de there's a Ghana for ni ni mo a wo mo kasama parties wo mo de mo adua beto aponte yeah Reverend Owusu Bempa e ba aponte be ka say wono nso ehun say Nyankopon apo Yera John Dramani Mahama a former president they say o man ntina konya no so ebiem ya fi 2020 abato no Nyankopon apo no man kwan man betena Ghana a man penny jano so and away so our ye name so no say NDC prophet no so about bontin so abeka say ye president osisu na nakufo ado na Nyankopon apo no so one person beba akunya so na wo mmienu nya so nyamekro na mo mu bodin say nyame e na aso nyame na aka nti Nyankopon ye den ka nyama mmienu embo just say nyama mmienu ebo bra e kire nkofo mmienu wi amen me da sepa on se papa yesu di ka na uya no ntete mama me papa yesu di ka kire se edifo atumfo bibiri beba abeda ada nipa bibiri oh Matthew chapter 7 verse 15 okay down kusi 23 oso mo nam nyanten mo beba mo nchen mo makoma mu de oyempeteku agu firi befo hwe mama ma wasemi wo Jeremia 23:16 se asafo urade sie ni muntie edifo a wo hye mo nkom no ensem wo de mo kɔ ahuhudiem wo makoma mu anisuade hu ena wo ka enfire urade anu babu na kan sa no na se de wo kan sa so ko mienu o ma ya ma ehunu obi a party wu ena wo mienu no so no party na wo mu no ame unze enia ba ko su na ne party be wi wo mienu ni aso wo kan se ma hye ko ma na be mu da na nkofo ni tia se o be mu da be tio se coincident wo ena nyame kan se ye to aba ne ba ko wi ni no ena ba ko ye NDC ni ba ko ye NPP ni ena sa ayi party si mienu so ba ko ne be wi ni me boa endi se ayi me van se NDC wi ni a na NDC ni commission ni no na de o kan no no che se ne de aye den abem na NPP ni no so de na o kan na so no aye den wa feri sa no mo ye no mo commission no ena ma ayi friends ma Nyankopon yi ni po okay Nyankopon wasatia na de na go dada etu nim de obese dia we be dia kunya o Ghana ha to December 17 na eba no Nyankopon wa ye na de nyina go dada ndi de o mo kika o che no ye gbo moguo ni nyina ne se bebo mpan abato basabasa bi ema o ha bi esi ye ba kuma pani adwempa nkoto wa office obeto ama asomasi ya na asomasi no obenti ya na se hwan no wo ato ama no wo di ase asem bi ani ho edi wo ne nkomsefo no ba ku na be wi nti se wo ya lucky wutiri yeye na se wo nkomse na wo hye no na ebemu a eje se aka se ono wo yo di go papa ono hye nkom no o ka se na na do be wi o ka se Mahama be wi enu wo wi so ti ase no nya fame Apostle wo la na nya wo do final word say ka wa ma say be edri endi Onyankopon ama se do sitie no oyi na ne bibia ne kwanso unhu na kwanchi hwe nyi da so endi wa yen hye bebre de gu ho amaye so ne o se be fa so kwan no so no ho aye den wa ya maye endi the American say here wonu si hene wonu otu hene endi se Nyankopon no ase ofiri soro aba be si hene a aba yi nipa enye yi onye ne sabi so ti ase endi Ghana fo difo na wo mo hye nkom no wo mo nyan ehunhia wo mo jinni wo mo de ji enim keke ya mfa so bia ni so mo challenge ye ho se le be ya nkofo be ji wo mo di sese na Nyankopon won soma nipa so won ko hye nkom abato na abato nso se hye ho nkom wo le be Bible se Samuel nyo na hye nkom se Nyankopon be yi Saul
Israel no no shankom wan shankom nyame no an ye na de no si ne sam David Nyankopon won oyi ni si ho ne ba ohu ye no se ne ba ye den eni ade e no o se hye sa ade no so to ho ama David ebusua e na be di ade saa ko du ba bi no e no ye ne democracy ye nto aba so jase e sa na Nyankopon ye no ahye ade agu o tetigbere mu ade aba be duru ye so enti ni nyina se ye be to aba enti se nyame na yento wose yento obeyi nipa Ghana hanka hwanu be Apostle for find a way to die hanka hwanu be hwanu so Nyankopon wa chere de ni ayenye so enti me sra Ghana for say bibia mu no yenya botre na because we ne be wini we na why say na eva hwima yenya botre na ntokwa ama basa ama because say yenya botre anti na urade kan sa hini be so hini so bi anya botre so we awiem wo de hwe no mo ye to aba ni bia ye to December 7 we pe you be lose no obeka say the win yen why dem wo wiem da bia obi wi aba Ghana wo start wi aba mu no say the edifo no e hyenko sa nwemu no ne ye wo me kra ne ye wo me ene nwemu no ba so nti de me kan no tiawa me nkasa bibiri nti ye fansia nti misramo Ghana bo me nya botre mo mpae ne nyame no a wo mfa ye nipa no so na onyi ono ade wo na koma pe no mfa maye yo my number ni 0544 262614 0544 262614 and 02070 200 11 0200 70200011 me dem say Apostle Adma Prempe na me nhia mu nyina so motie wo Yesu di mu amen amen ebusia for ene de bi akomo no fire there mo amanitia won so watwentwe efa de etwetwe ho komo wa ase no obetimi e de ato ye comment section ho no na ebiem so no follow yen ewe ye Instagram page @tumagh_ na ye di esimeka no say Apostle Godwin Agyemang Prempeh enene ye ne no enya kitawudi etwetwe nkomo fefefe wa ase no na asafo dan no the Bible Church of God 7 days Tuba Junction and asafwe ewo nenti pedicha kwa ne friend so se wuhia na Apostle de oye area pem Apostle bakwa Nyankopon ina amaya ate se God's watchman de fa Nyankopon hu bia no na hia asema wode eye ne djuma dan ne da no woye hu ejuma edema ewiase amanse ne nenti friend no se wuhia na midi esini midi edena na ama uza na me adoma besa edin hyemu bi makramu